Ekitabo kya Zaaburi eshura ya 96. Nimweshongorere Mukama ekyeshongoro kisya, imwe abari omu nsi mwena mweshongorere Mukama. Mweshongorere Mukama, musime izina rye, mworeke okujuna kwe buri kasheeshe. Mumanyise ekitiinisa ky'omu mahanga, emirimo ye ey'okutangaza omu mahanga goona. Ahakuba Mukama ni mukuru, ashemereire kuhimbisibwa munonga kandi n'okutiinwa okukira baruhanga boona. Ahabw'okuba baruhanga boona b'abantu babe ebishushani, konka Ruhanga niwe yahangira iguru. Ekitiinisa n'obukuru bimwebembiire, amaani n'oburungi biri omu mwanya gwe ogurikwera. Imwe nganda z'amahanga mugambe ko Mukama aine ekitiinisa n'amaani. Mugambe ko Mukama aine ekitiinisa ekishemereire izina rye. Muleete empongano mwije omu bikaari bye. Muramye Mukama mujwire birikwera, muteteme omu maisho ge imwe ab'omu nsi mwena. Mugambire omu mahanga muti, Mukama ari aha ngoma. Ego, ensi ehamire, terikubaasa kutengyesibwa. Ari acwera amahanga emanja z'oburyo. Iguru rishemererwe n'ensi eyesiime, enyanja ehorore na byona ebyijwiremu, emisiri eyesiime n'ebirimu byona. Obwo nibwo emiti yona ey'omu kibira eryeshongora ahabw'okushemererwa omu maisho ga Mukama ahabw'okuba naija kucwera ensi orubanja. Ari acwera ensi orubanja omu kushikirira n'amahanga omu mazima ge.